District Administration Election Branch ang Southwest Khadc District Haki Kinti kibamenta lai ka Pyntikna Baka Jingthep vote kabaday hapo ka Khadc Autonomous District Council KJDC kabansalong hakar paitere kudempang arhajarpsan kadan shisha ka Pyntikna kabalabiang pura pat Pyntikna ru bakan long kabayay Beit Ïaid Haki liang baro tangkata hakani ka jingpan kre la depan a jingbataru balada ki pai ba kem padyo ya ki epek henry ki kertong ki dan ha kathop bakin long ki bala banjit ya ki nu ki kertong ki la banra da ka passport ka driving license ka pan card ka passbook ka badan mat kadur bala ai da ka bank ni post office ka schedule tribe cars OBC Kokot pension kabadan bat kadur kumki ex servicemen's pension book PPO ex servicemen's widow dependent certificate ka old age pension order ka widow pension order ka arms license ka sernot jong kibadan jingduna haki department disabilities certificate ka MGNR EGA job card ka health insurance smart card ka school certificate badan ya kadur ka permanent resident certificate bala ai na po ka district administration ka electricity bills ka Aadhaar card bat ka service identity cards ka badan bat kadur bala ai da ka central state government PSUS Shushu hakani kasi khandai trek udampang arhajarpsan na kalyang ka District Administration Election Branch Southwest Khadc District kalayoru panpha yaki kanhun shaki polling station kibayade halor ka jingpan kre ya ka Jingthep vote ha ka arphai trek udampang arhajarpsan ha ka ba minta ka sngi la dap panpha yaki sector officer ringkan ki presiding officer ha ki Tylli ki polling station ki badai jong ka Langren District Council Konstitwensi but ka way ka polling station hamau karwat District Council Konstitwensi. Mentas ni apa dia buat ke election zone di KJDC 2025. Nagalang nangin apa makuan apa District Administration Election Branch apa jengelap di DC. Minta ada P-2 buat ki dan kumbak di polling station. Kita ni nak mentas ni apa ke Jingthep jadi sector officer zonal magistrate. Kawai polling station dari apa ke bahap apa mau keluar konstituensi zonal district council. Kawai apa bat hat wai Tylli dari apa arani kuat. Kini kita kaki di bam pada biang ke surau. But kita biang kiladun surau maka pada ke blacktop tinggal anak pak lupa bikin move pani tim. Jadi kini kadang ni Islam kita guna nak kelas selection nak kandrio akun Tylli kiladun yang kada jom biang ki surau. Jadi kini kita lupa hari tuition kita pembiang kemudian kita kawai kelong banduna garis mengenai yaitu reports kalaban slap kalaban jagan ono te bahawai ki poi klo ini teams jadi apa dia bagi pat apa I mean sorry ini the rest of the teams kumbasis pa partly the teams are ni la shagas ni baru kau kini itu tim kandang ke pola kau bagi sawan thailand jadi na divide हमने po district ki kalau benta kini benta ki kali emergency kini ter na pembiang apa ki cakap ba mengelak debjet ba dekat bagi polis but tunjuk ngabu ki nak check ini kita iban check ini kucing bam dei banja ba khantam man Pyntikna ya law and order ya kabedi pat baik ini ki documents nama ka lagi pagbakin soto ba ka electoral roll ke jong ka district council ginang sudah pan update try kini ka final roll mo ni pini try the election but indon ki bamdan ni epic tekani la de I training la de brief pai ki presiding officer ki sector officer de gini ki badang shurung ke tai thamai ki bamdan ni ki epic kilaban ra ada kemudian di kilaban ra ya ke passport lah ni ke driving license ke job card ke pan card nanti ke ST certificate nanti ada kita beri belah romba
bidang should apply ni kong ya keteng kemudian kita lu pension card kejoki pension documents no the nata ki arms license ki school certificate ke bahani ke school kuma admit card ini ter bilaban ini nata ke permanent resident certificate bala aini po DC office ki electricity bill mana nata kawai ru kedika Aadhaar card beginning documents, can you get list of documents nga ada ay po Haki presiding officer ba bakin bu apo ka polling station, mayuno ki bamdan ke epic card, and ki badan kerteng apo ka role kilaban wandra. Tikani ganong Jingthep jing bangkam namata ki pai ba kamtam joka Southwest Hills, ki bahap 25 ma Khadc Konstitwensi district council, but 26 Langrin. Konstitusi juga district council. Ni kentu ba mo baru kali ada meeting tu bagi political parties man Pyntikna ba kan election kan Ïaid but nak kalian juni ada kau level but mungkin kalau orang jini asian ba kau political parties kenapa kan Ïaid ketika kam but ada ni dan kita complaints kita mana asing hak bedi kam tam officials ba small ba kita kan orang jini after dia but nak kalian juni Pyntikna ba kan orang ba ka kam na ka jingle jong but ka kam ka jingle jong ni officials ka banwala ka jing active ni political parties but khatam ki voters